Barok ki kali ki bawan rung shejela Meghalaya kin hapanyat menta lingba ka vehicle scanning machine ni ka kor talasi kali shi benta na ka jingpun khan ka jela ya ka thma prasha drugs badya kam ya ka jingwan rung drugs shejela ya ka ne lapin tip da ministry ka tana social welfare ka jela ba Paul Lingdo hadin ka jingalang jong ka drugs reduction elimination and action mission balong hagasngi palai lapin tip ya ki kor talasi on pinyeng ha ka ribhoy but East Chanta Hills district kibadi ki artali ki chakarung shaka jilla Meghalaya. Umintri upintip bayakini ki kor talasi on sa pinyeng no hapo ka henry ubnai. Nalor ka ni ulapintip baka jingalang klarairu menang penklan shushu ya ka anti-narcotics task force banyakun persya ya ka kam khai drugs hapo ka jilla haba betha ya ka DGP bakan pinkre ya ka jingtarwa halor ka jingnan kambriu ni pulin ki belaban bu betik tang shaka ANTF bakin klan ha ka jingtri kam. Hakajuk kapor Menteri Ulang Baya ka Meghalaya Police Act Arja Shuphauru ansa penkelano khnang banla penbiang ya kijingdan kam jangkit khot ki Village Defence Party. Halor kajingwan ra ki fast track courts Menteri ulapente baka sarkar kan sa tho lingba Menteri rangba shau Chief Justice ka Meghalaya High Court banla pen state ya kanika kam. Ki screening vehicle kita ki bangi ingin install akan jaga ke ba akan entry point. Te ke bamut barok ki kali. Barok ki kali kenya ling ba jum ki screening vehicles. Te kanum don ka jaj kali ke ba light bat ke bandum light. Barok kita punya. Kawai abang alang mantan kedai nak entry point na ngitang shudap ke jingi kendo jom ke Dream Mission ke program jom ke sarkar Meghalaya ke involve ya ki department jom ke social welfare, home, police, health, law department ke jingi dan lengkap jom mission director uba dan syutung belum full fledged belum berpura nak bentaki license number 1 ba FG Karshieng te ia kini ke jingalang la penyak do deputy CM in charge ho ba Preston Kinsong ke jingi dan dekat dengan menteri juga nak social welfare ba ki senior officials ki Profesor Baramba Jumpa State untuk ya DGP nak link juga police Commissioner and Secretary jangka Social Welfare Secretary Home bat kiwi te ki lai ki ba kongsan ki ba ni asim kilong ba angin nang penklan susu ya ke jingi kun jungi ban sangye ban penduna ban bandrat dengkom ya ki drugs narcotics na kini kecela ke jungi di banle ikini kadon ke action plan ke bangi laya menjur ke berkentup kum menegong ban pen duna pada dia ban lat dengkong ya kini ke lagu bungi supply reduction ya ki drugs di banle ikini ke sokar la don la ke jong ke plan buat kawi nak kata kalau ba kandon ke screening proses ya kini ki kali ki barung naki atli ki point kawi kanong na ribhoy site ke baar na East Chanta Hills district ka ni ka proses ban procure ya kini ki tiar gitar equipment ki ban yarap ini ban screen iki kali ki barung kala sedang pat ngila ban kemilenti ya ke way na kini ki vehicle ba kenong available bat ni apo jang kini ki sunroof na ban ti ni lai kren du shbun ki don ki mat ki bangin namla banya share pi namar ba ki long highly confidential Tenrai kebakungsan kerai kalong ba ngi ingin step up minang pen kiu ya kajing ya kun kajungi persya ya drugs dak ba ken wanra ru ya kajing pen klan ya kini ki Village Defence Party
dah keba ni penkala penbahas susu ya ki provisions jongka Meglia Police Act arajar shipau di donru kajingnya keren kumlungin ang pentlanya kan ika ANTF kan penlongnya ka kabala kan hamdon bor kambun brio bat ya kan ni la IT DGP ban tahu ya ka proposal ke ba in support of dia akan next cabinet meeting di kaladon ru jingnya kan ban thiet ya kini ki sniffer dogs ki ba mentangi dan southly banang penbun susu bat kumju ru kajing don kam ya kini ki fast track court aga jing dei begini ki fast track court kini ki court ki bangi kwa ba kin shomban kasngi ban bishar ya kini ki kies ki bawan hapit NDPS de ya kani kan don ke formal request na kalian jung menteri ramba ban late syaka Meghalaya High Court in Seri Jongka Jelaga Jungi.